ifite Bukayo Saka wari umaze iminsi mu mvune. Urugendo rutoroshye kuri Dortmund izakira Juventus, Tottenham, Man City ndetse na Inter Milan. Barcelona ikaba izakira Paris Saint-Germain ku ikubitiro, yakire Frankfurt, yakire ikipe ya Olympiacos ndetse na Copenhagen. Yo, what's poppin' people, what's poppin' banyarwanda, what's poppin' banyarwanda kazi. Salute kuri mwebwe, nizere yuko rero mukomeje kugubwa neza, nizere yuko ibintu bikomeje kugenda neza. Rero nkaba nagarutse muri yasi y'imyidagaduro na sport, ariko uyu munsi nango turajya kure cyane y'ibisi bya sport, niho turaba duhagaze, niho turaba tugafungiye this night kabisa. Iyi video nubwo ibona gutya nyikoze mwijoro, ndavuga reka niyuhe icyuya, reka nemo imbaraga zanjye, maze abankurikira bakurikira Iwacu Topic namwe mutunge amakuru ameze neza, amakuru ameze bon. Rero ni fixe nk'ibisanzwe byo twarabimenyeye sinyivuga, abo kunkunda mwarankunze, abo kunyanga murabinyereka. Ya nibyo, abo kutwanga mwarabitweretse kuko nawe warahindutse, satani yawe kugukoreramo. Niba uje kuri Iwacu Topic inshuro imwe, inshuro ebyiri utarakanda subscribe, oya reka twere kujya mu matiku, ahubwo umubwire ngo waspopi ni ibintu bimeze bite, mukunzi w'imikino, ibintu bimeze bite, mukunzi wa football, mukunzi wa ruhago, ese ibintu bimeze bite? Nizere yuko ibintu rero ari sawa sawa. Champions League yagarutse kandi yagarukanye impinduka nyinshi, niyo mpamvu ngira ngo unyemerere uyu munsi unege amatwi wivuye imbere n'inyuma. Ntango dutinda rero gukanda subscribe, byo nibanga mora mwibira kugira ngo uje uhorana amakuru, nibanga mora mwibira kugira ngo ibintu bije bihora bimeze neza. Ntango dutindamo, amasaha amaze gukura, reka tunyarutse noneho. Champions League 25-26 ubu tuvugana, League phase irimo amakipe 36. Makipe 36 yamaze gucibwamo ibice bine cyangwa gushyirwa mu nkangara enye, ibyo bita pods, aho buri nkangara cyangwa buri poti irimo amakipe 9, kandi ni amakipe mukunda. Byo ndabizi yuko wowe unkurikiye, niba ufashe umwanya ukajya kuri uyu munota, nuko hari ikipe ukunda, nuko uri umukunzi w'umupira w'amaguru. Rero mu rwego rwo gutoranya amakipe 8 azahura na buri imwe, amakipe yashyizwe mu byiciro bine, byo nkuko nabikubwiye na amakipe menshi gusa. Buri kipe yatoranyijwe cyangwa yatombowe igomba guhura n'amakipe 8, kujya yakira amakipe 4 mu rugo, ikazasura amakipe 4 hanze. Rero birumvikana yuko ni imikino igiye kwiyongeramo utuntu dushyashya, ni imikino igiye kongera uburyohe, aho tugiye kureba uko amakipe azahura muri iyi league phase, uko amakipe ibintu bizaba bihagaze. Rero na amakipe yemerewe kujya muri poti imwe aturuka mu bihugu bimwe, cyangwa akina association imwe, niba akina Premier League niyemerewe kujya muri poti imwe. Rero ibyo tutabitinzeho, reka turebere hamwe amakipe uko yakiranye. Tutabitinzeho, reka turebe ubundi ngo bimeze bite. Nango ndagutindira rero mu makipe yose ukarakirana, reka duhere ku ikipe ya Arsenal. Kandi mbere yo kukubwira ibyo byose, mbanze nkubwire yuko aya makipe yagiye ashyirwa mu mapoti hashingiwe ku manota yatangiranye uyu mwaka w'imikino. Na makipe yo mu Burayi rero amanota ya UEFA agomba kuba afite, ariko umwihariko urimo nuko ikipe yatwaye Champions League umwaka ushize, ubwo n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo yashyizwe mu nkangara ya mbere cyangwa muri poti ya mbere, ishyirwamo ari ya mbere. Rero ikipe ya Arsenal izakira ikipe ya Bayern Munich, yakire Atletico Madrid, yakire Olympiacos ndetse yakire Kayirati Arimati. Zakira ikipe ya Kayirati Arimati. Muri hangana hari amazina agoye kandi tudasanzwe twumva muri uru ruhando, gusa ndakwizeza yuko ibingibi bizagenda birushaho kumera neza cyane. Izasura kandi ikipe ya Internazionale Milano, cyangwa ikipe dukunze kwita Inter Milan, yakire Club Brugge ndetse n'ikipe ya Slavia Praha, yakire ikipe ya Athletic Bilbao. Byumvikane yuko ikipe ya Arsenal nango ari urugamba rugoye cyane, yuko ikipe ya Arsenal ni ikipe ifite abasore, ndetse ni ikipe izakina ifite Bukayo Saka wari umaze iminsi mu mvune.
tuvuga yuko ikipe ya Arsenal byange bikundi iri kujya hasi, gusa nango ariko byemeze kuko ikipe ya Arsenal ifite abasore nk'aba Gyökeres n'abakinnyi batandukanye uzaba uri kwirebera muri irushanwa. Ikipe ya Dortmund kandi izakira ikipe ya Internazionale Milano, Villarreal, Bordeaux cyangwa se iyitwa Glimt yakire na Athletic Bilbao, maze isuri ikipe ya Manchester City, Juventus, Tottenham Hotspur ndetse na Copenhagen. Urugendo rutoroshye kuri Dortmund izakira Juventus, Tottenham, Man City ndetse na Inter Milan. Ikipe ya Tottenham Hotspur yo izakira Dortmund, nirangiza yakire Villarreal, Slavia Praha ndetse n'ikipe ya Copenhagen, nirangiza isure ikipe ya Paris Saint-Germain, Frankfurt, Bordeaux ndetse n'ikipe ya Monaco. Nabyo ni ibintu bitazoroha habe na gatoya rwose, ariko ikipe ya Tottenham nayo twavuga yuko ifite ahantu hadakomeye cyane, ifite poti iri muri poti ikaze, ariko amakipe izasura izakira ntango ari ibintu bigoye. Ikipe ya FC Barcelona ikaba izakira Paris Saint-Germain ku ikubitiro, yakire Frankfurt, yakire ikipe ya Olympiacos ndetse na Copenhagen. Izasura ikipe ya Chelsea The Blues, nirangiza isure Club Brugge, Slavia Praha ndetse na Newcastle. Paris Saint-Germain guhura na Paris Saint-Germain ku ikubitiro. Barcelona b'abahungu banyu Fermin Lopez, abahungu banyu ba Rafinha, ba Lamine Yamal, ba Rashford ndetse bakabaza bajya guhura namwe mu makipe akomeye. Ikipe ya Paris Saint-Germain ifite abana nabo bari kurijyana bameze nabi cyane, gusa na byose byo gukanga Barca kuko twavuga yuko amakipe twavuga accounting buri kipe hano yagutsinda, ariko byibuza amakipe twavuga agoye hano ni ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Chelsea, kandi byose biri possible ku ikipe ikomeye nka Barcelona. Ikipe ya Bayern Munich cya Bayern Munchen yo izaba ifite ikipe ya Chelsea ku ikubitiro, ikine n'ikipe ya Club Brugge, ikine n'ikipe ya Sporting CP ndetse n'ikipe United SG. Izakira kandi ikipe izasura ikipe ya Paris Saint-Germain, Arsenal, PSV Eindhoven ndetse na Pafos. Nayo ni ikipe twavuga yuko izaba ifite urugendo rutagoranye cyane. Ikipe ya Manchester City ya Pep Guardiola izakira ikipe ya Dortmund, yakire Bayer Leverkusen, Napoli ndetse na Galatasaray, nirangiza isure Real Madrid, Villarreal, Bordeaux ndetse na AS Monaco. Uru narwo ni urugamba, ariko ikipe ya Manchester City ni ikipe nayo yongeye isubira muri forume ku buryo guhura n'ikipe nka Real, ikipe na Dortmund nabyo ni ibintu tuzaba turi kureba imikino myiza ku rwego rwo hejuru. Ikipe ya Napoli kandi izakira Chelsea ku ikubitiro, Frankfurt, Sporting CP yakire Karabag, nirangiza isure Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven na Copenhagen. Napoli nayo twavuga yuko itoroye no guhura na City, noneho gusura City bwa mbere no gusurwa na Chelsea bwa mbere, match za mbere zi very challenging kabisa, ku buryo ikipe ya Napoli nayo dushobora gushiduka yirashe. Ikipe ya Atletico Madrid izakira ikipe ya Inter Milan, yakire ikipe ya Frankfurt, yakire Bordeaux cyangwa United kurikizaho United SG, kandi izasura ikipe ya Liverpool, Arsenal, PSV Eindhoven na Galatasaray. Ikipe ya Inter Milan, Liverpool na Arsenal, aho hantu naho gushyirwa akantu ku ikipe ya Atletico Madrid azaba ari urugamba rukomeye. Ikipe ya Galatasaray izakira Liverpool FC, yakira Atletico Madrid, Bordeaux ndetse na United SG, nirangiza isura ikipe ya Manchester City, Frankfurt, Ajax na Monaco. Nabyo ni urugamba rutoroshye tutaranavugaho byinshi cyane. Internazionale Milano nayo ifite urugamba rukomeye, wumve ngo rukomeye, wumva aya mazina neza witonze. Liverpool igakurikizaho Arsenal, wenda nigera ku ikipe ya Slavia Praha n'ikipe ya Kairat Almaty nangwa ari ibintu bizagorana, ariko nigera ubwo izabigiye gusura igasura Dortmund igakurikizaho Atletico Madrid, gukina na Ajax ndetse na United SG. Iyi kipe nayo ni ikipe izaba ifite challenges zikomeye. Paris Saint-Germain rero nayo ni ikipe izahura n'amakipe atoroshye, ariko nayo ni ikipe ikomeye kuko izakira Bayern Munich, yakire Atlanta, yakire Tottenham Hotspur na Newcastle. Urumva byo n'amakipe izakira na amakipe aremeye, Tottenham, Bayern, Newcastle, nirangiza isure Barcelona, Leverkusen, Sporting CP ndetse n'ikipe ya Atletico Bilbao.
Ikipe ya Liverpool rero izakira Real Madrid, yakire Atletico Madrid, PSV Eindhoven na Karabag, nirangiza isure Internazionale Milano cyangwa Inter Milan, Frankfurt, Marseille ndetse na Galatasaray. Ikipe ya Liverpool na Real, Liverpool na Inter Milan, Liverpool na Atletico Madrid nayo ni matches zizaziryoshye ku rwego rwo hejuru. Real Madrid ikipe yanyu nayo ikabizahura na Manchester City, Juventus, Marseille ndetse na Monaco. Ayo ni amakipe izakira. Manchester City, Juventus, Marseille, Monaco, nirangiza isure Liverpool, isure Benfica, isure Olympiacos ndetse na Kairat. Nayo ni ikipe izaba ifite amakipe y'ibigugu, ikipe nka Liverpool, Juventus, ikipe nka Manchester City, za Marseille zakivamo akana, ariko uyu ni umwami wa Champions League, bivuze ngo ari waba abafana ba Madrid Stars feel at home kabisa. Reka tuzarebe yuko koko muri Madrid Stars. Kipe ya Chelsea ikaba izakira Barcelona ku ikubitiro, ikaba izakina n'ikipe ya Benfica, ikakira Ajax ndetse n'ikipe ya Pafos. Rero ikipe izasura Bayern Munich, Atlanta, Napoli ndetse na Karabag. Ngira ngo nuko nguko amakipe azahura, ariko se wowe urumva uryamye ku iye kipe? Ni iye kipe wereza amahirwe menshi cyane ukurikije uko aya makipe wumva azakirana? Ariko hari match zizaba ari imiriro, nkaho Inter iherereye izakira Liverpool, Arsenal kwakira na Atletico Madrid, Real nayo nabonye iri ahantu hakomeye kabisa, ariko nayo ni umwami kwakira Manchester City na Liverpool. Ibintu biri very challenging kwakira aya makipe, ni ibintu biremereye cyane, no ukabutanaruhukira ku yandi makipe ugakurikiza Juventus na za Benfica. Na kipe noya irimo hano, byumve na kipe noya. Amakuru rero yarayo ngayo, njewe yakugejejeho nk'abandi fixe nk'ibisanzwe. Wa muhungu wanyu mwamaze kwereka urukundo rukeya rutaragera aho dushaka yuko rugera. Nkamwibutsa gukanda subscribe niba rubwa mbere rugeze kuri no muyoboro. Amakuru yacu rwose nakubwira yuko ari akagaruka. Tuzakomeza twibanire muri Champions League cyane yuko nibwo tugikama niturahumuza naho turageza. Tuzakomeza dusangire kuri ano mata, tuzakomeza dusangire kuri zino nkangara, tuzareba na Champions League kugeza zirangiye. Amakuru rero meza n'ahandi wayakura, yewe ukagukanda subscribe kugira ngo urebe yuko ibi byose hari icyo byazatugezaho. Rero reka ngushimire wakurikiye kino kiganiro kuva gitangiye kugeza kirangiye, mubwire ngo yewe ukagukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, byo ndabisubiramo kenshi cyane. Nurangiza iki kiganiro kikunezeza ujye ugisangiza n'inshuti. Ciao ciao.